Fudbala ovdje u Ulcinju ovih dana, mi ga dobro znamo ovdje jer je bio i trener Lovćena, čujemo i vas. Pa, jedno golemo zadovoljstvo. Za prvi put u životu imam veliku tremu gledajući ovakve legende, ovakve fudbalere i po meni ovo je najjača pobjeda do sad, ne samo u mojoj karijeri, nego svih nas, zato što sakupiti toliko ljude za ovoliko kratko vreme, to je nemoguća misija. Međutim, Pavle i njegova ekipa su napravili nemoguće moguće. Hvala, dragi, tu i Slobodan Marović, svi bivši saigrači, kolege oduševljeni njegovim izgledom kao mladići, da čujemo šta je recept, da li neki trening ili nešto drugo? Pa vjerovatno je to priroda, znači genetika, pretpostavljam da je tako, mada i čuvam se dovoljno i ne jedem previše, ne pijem, tako da vjerovatno je tu neka formula. Ali ja bih prvo zaista pozdravio sve ove ljude ovde. Ovo je velika stvar i za Ulcinj, i za Crnu Goru i za sve ljude koji ovde dolaze i koji isprate ovo. Velika zahvalnost Ulcinjanima i Crnoj Gori, to je ponos i Ulcinja i Crne Gore ujedno, svaka im čast. Pozdravio bih sve kolege, zaista je ovo fantastično vidjeti sve i starije i malo mlađe kolege, svi na okupu. Ja prošle godine nisam bio. Pričali su mi ljudi da je fantastična bila atmosfera, da je organizacija. Drago mi je da sam danas ovdje, da sam se uvjerio u to što su mi pričali i velika zahvalnost zaista Pavlu Pepđonoviću koji je veliki entuzijasta, veliki čovjek, ja ga znam dugo i želim da zahvalim i njemu i svim ljudima ovdje iz Ulcinja i Crne Gore. Hvala. Evo da uključimo i trojicu još prostalih koji predstavljaju Zvezdu. Dakle, imamo Stanislava Karasija, legenda 70. godina, čovjek koji nas je odveo na Mundijal 74. golom protiv Grčke, on i potom Katalinski koji ga je dao Španiji. Jovica Nikolić, osim što je stigao iz Jagodine i oduševio u Zvezdi, sinoć mi kaže, bio na ljetovanju u Grčkoj, ljeto 84. i slučajno vidi Sport, našu novinu, spisak putnika za olimpijadu u Los Angelesu i vidi svoje ime. I osvoji bronzu, jel? Svoji bronzu, ali brzo za Jagodinu pa za Beograd. Dakle, to nismo znali ni nikad čuli i naravno Milovan Rajevac koji je pomagao nam i kad smo igrali protiv Gane jer je za malo doveo Ganu do finala Mundijala 2010. Ali evo da čujemo ih. Izvolite. Jovice. Ništa, samo bih rekao, zahvaljujem se svim Ulcinjanima, svima koji su učinili